masa dihami Kuria Kristen Indonesia Protestan Pasni Roha Dina roh ala amang Eporus pendeta Firman Siwatahi selaku Eporus kakai mapuan berita nauli di Huria dan di Paujak Dewata di Purtidor Imam kakai asama tangian kami lemar bisu ma'ala aman membuanton Huria nah di Batur Dewata di alam amal Imam Huria Kristen Indonesia suang lima keberadaan yang di nama Buanto berita nauli pengatongan Huria Kristen Indonesia Protestan makoro pasu-pasu di HKIP menjadi gadung aka cita-cita ni roa ni HKIP 7 lalu nak semuni HKIP asa Dadalas kiroh nami ama, pasokor nami ama, cendramata, songon budaya ni ama dokter. Imau pasartai ma ulus ni anak ama. Dia ma marpanagi tuata debata, pasauton, gadung cita-cita ni roha. Ni Huria Kristen Indonesia Protestan, nang somoni Huria Kristen Indonesia. Di pasu-pasu ma, amang beserta keluarga nang somoni hami aka berhaladu ni hakabi. Disok kami jongjong ama mulai situa majelis pusat nah pandita beserta pimpinan pusat mahadaridaan kelas nirwana kami ama di keberadaan ama naro tuh Huria nami Huria tahu marpanangi ma Tuhan dewata terpasu-pasu ma ganung akar ruas nang parhalaruna tarlungoy ma akapati Butima upasat ay manuay ulosong sebagai cenderamata musik